ngaba abakinnyi beza 11 Rayon Sport itumije gutsinda ikipe ya Police FC, ndetse aba nibo baraza kutugeza kuri finali, aho mu izamu rwose harimo umukinnyi bakunze kwita Dande. Uyu nguyu kabisa turamwizeye ijana ku ijana, ndetse n'uwo bakunze kwita Kameni, kaza Atiso, abandi bo turaza kubareba mu inyuma gatoya. Ndaza kukubwira lisite y'abakinnyi beza 11 hari ingingo Francis yateguye ubwe bagomba kuza kwinjira mu izamu, ndetse akaba anaribo batugeza kuri finali, ndetse miliyoni 40 nazo tukabasha kuzegukana twemye nk'uko twegukanye aya Sekafa Kagame Cup. Hari ingingo Francis yatangaje amagambo akomeye cyane, avuga ko abakinnyi atumye bo bazamuzanira inkuru nziza kandi ibintu bizagenda neza, aho ikipe ya Rayon Sport yaraye ikoze kampu iremereye cyane, ndetse umutoza hari ingingo Francis yari kugenda arojoramo umwe umwe mu bwati kabisa weho, bitewe n'uburyo witwaye neza mu myitozo uhawe umwanya. Aho kandi ibintu byakomeye cyane mu kipe ya Rayon Sport, aho Murenzi Abdrayi yatanze amabwiriza akomeye cyane ku mufatanyabikorwa wayo wa Aiteri wemereye ikipe bisi. Ese ibintu biherereye hehe, bigeze hehe? Ibyo byose rero ni operasiyo tugiye kwinjiramo rutura kugira ngo iyo bisi ese birimo bigenda bite, ni iyihe minsi perezida wa Rayon Sport Murenzi Abdrayi yahaye Aiteri kugira ngo ibi bintu bibe byakemutse mu minsi mikeya. Turaza kandi no kugenda twinjira uburyo ndetse n'imyifatire y'uko ibintu biraza kugaragara ahagana saa 12. Se nicyo kintu Rayon Sport igiye kuzana bakunzi ba Rayon Sport, ndetse namwe mugenda mudukurikirana, bibutsa yuko uyu ari wo muyoboro umwe rukumbi, ndetse kandi wibuke no gushyigikira ikipe yawe ya Rayon Sport koko nimba uyikunda. Rayon 50 ikomeje kukugezaho makuru yizewe kandi azira ibihuha. Bibuka gukora subscribe, ndetse kandi ukibuka no gukanda kunzogera kugira ngo utaja ucikanwa n'amakuru ya Rayon Sport tugenda tugutegurira umunsi ku munsi. Ngaba abakinnyi beza kabisa. Hari ingingo Francis avanye muri kapu yemeje ko aribo bagomba kwinjira mu kibuga mbere y'abandi, bakaza kutugeza kuri finali, aho mu izamu hariho Dande, hakaza Elia, hakaza Watara Mohamed kabisa, wa mukinnyi twemera umaze iminsi ateretseho amasezerano, ndetse akaba iyi nawe yarinjiye mu muryango wa Rayon Sport. Hakaza uwo bakunze kwita Tichupalo, hakaza uwo bakunze kwita Kabange, hakaza uwo bakunze kwita Mukono, hakaza uwo bakunze kwita Dijingale, hakaza uwo bakunze kwita Akiba, hakaza uwo bakunze kwita Atiso, hakaza uwo bakunze kwita Junior Kameni, hakaza n'uwo bakunze kwita Dijingiba. Aba ni abakinnyi beza 11 Rayon Sport imanuye mu kibuga, ndetse aba nibo babaye intumwa, baraza kutuzanira inkuru nziza, ndetse bakaza no kutugeza muri finali, ndetse igikombe nacyo tukaza kucyegukana twemye. Aba nibo bakinnyi rero ikipe ya Rayon Sport yabonye ko aribo bashobora kugezayo ubutumwa, ndetse bakawugezayo amahoro, nk'uko hari ingingo Francis ndetse n'abatoza bato kuri
we bahisemo ndetse bareba ko aribo bakinnyi bagiye bitwara neza mu myitozo, ariko n'abandi nabo baraza kuba basimbura kuko ntabwo ari abo barakina iminota 90 nk'ibisanzwe, ahubwo abandi bo baramanzamo kugira ngo bamanze bumva amaraso y'abakinnyi ba polisi. Iyi kipe ya polisi FC iragatoye kuko izi ntwaro Rayon Sport imanuye ni intwaro zidasanzwe, ni intwaro ziremereye ku buryo rwose nta kintu kirahagarika Rayon Sport. Bikeya uyu munsi turizera ni 5 kuko buri mukinnyi wa Rayon Sport twiteguye ko aza gutsinda igitego. Aho ikipe ya Rayon Sport rero imyitozo ikomeye nyuma y'uko iraza kwegukana Super Cup, itangira yitegura imikino ya CAF, ndetse iki gihembo kikazaba kirimo miliyoni zikabakaba 40 z'amafaranga y'u Rwanda. Mu gihe kandi perezida wa Rayon Sport Murenzi Abdulahi yatanze itangazo ku mufatanyabikorwa wayo ari we Airtel, imumenyesha ko iminsi 45 igomba kuzagera bisi bemereye Rayon Sport yagezemo, kuko Rayon Sport ishaka guca agasuzuguro, Rayon Sport ishaka gukora ibintu byayo neza kandi yemye nta kintu kisagarara cyangwa se ikintu gishobora kuyibaga.